Yes, amakuru akomeje kugenda avugwa muri kano kanya rero ni amakuru agendanye n'imirwano ikomeje kugaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi FDNB zamaze kwisubiza agace ka Point Zero mu mirwano ikomeye cyane, mu mirwano yongeye kugwamo abatari bakeya ku mpande zombi, ariko kandi uruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi bongeye kwifashisha drone z'intambara zizwi nka CH-104, zimwe muri drone zikomeje kurasa ku mutwe wa 23, akaba ari zimwe ariko muri mu bintu byafashe mu kongera kwigarurira iki gice twirwano yari yarahigaruriye mu minsi mikeya ishize, ariko bongeye kwayaka mu gihe cy'imirwano ikomeye cyane yongeye guhindura isura. Tugiye kurebera hamwe rero ibigendanye n'imirwano ikomeje kugenda igaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo, yaje no gusiga rwose uruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi bongeye kugira byinshi bakora ku bigendanye by'umwariko n'uru rugamba ruremereye cyane bongeye gutsinda. Ndagaruka kandi ku mugaba mukuru wa Uganda, nkuko bigaragara mugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Kainerugaba Muhoozi, akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni uyoboye Uganda, yongeye kumvikana asaba imbabazi leta z'ubumwe za Amerika, nkuko bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'amagambo aremereye cyane aherutse gutangaza. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe muri aya makuru n'ibiganiro byacu. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Munyemerere rero turebere hamwe amakuru agezweho, amakuru yihuta kandi amakuru akomeje kugenda agaragara. Niba uri mu Burundi ndagushuje kandi mwifurije ibihe byiza, niba uri mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi mudukurikiye murereye mwese mbifurije kugubwa neza ndetse no gukomeza kugira impagarike ndetse n'ubugingo. Imirwano ikomeye cyane ku ruhande rwa leta ya Kongo, by'umwariko yongeye gusiga inkuru itari nziza ku bakunzi ba 23 ndetse na twirwaneho nyuma y'uko bamaze iminsi bahanganye mu buryo budasanzwe. Ubu none ingabo za leta ya Kongo zongeye gushimangira yuko gahunda yazo ari yo kwirukana inyeshyamba cyangwa se umutwe wa M23 ndetse umutwe wa twirwaneho bakawirukana mu bice bigiye bitandukanye. Byamaze kugenda bitangazwa neza yuko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryisubije agace ka Point Zero gaherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma yo kukambura umutwe wa twirwaneho wari umaze ibyumweru 2 bagenzura iki gice, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Iyi mirwano kandi yabereye muri Fizi, biravuga ko ari imwe mu mirwano yaje gutwara ubuzima bw'abasirikare batari bakeya ku mpande zombi, ariko uruhande rwa M23 ndetse na twirwano rukaba arwaje guhura n'akaga gakomeye cyane, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Imirwano yabaye rero kwa kabiri by'umwariko ndetse no kwa gatatu, ndetse biravuga yuko hari n'indi yabaye ku munsi w'ejo kwa kane, nk'uko bigaragara hagati y'ingabo za leta n'abazarendo hamwe n'abarwanyi batwirwanaho bakorana n'umutwe wa 23 mu gace k'imisozi ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasize abantu ibihumbi bavuye mu byabo, nk'uko rero ibinyamakuru muri iki gihugu bikomeje kugenda bibitangaza. Amasoko atandukanye kandi y'amakuru yemeza ko iyi mirwano yibanze by'umwariko kugurwanira mu gace k'ingenzi cyane mu ngendo ndetse no mu bya gisirikare ka Point Zero ndetse n'inkengero zako. Ibinyamakuru bimwe muri Kongo kandi byemeje ko ingabo za leta zifatanyije n'abazarendo ndetse n'abarundi bakuye abarwanyi batwirwanaho kuri Point Zero ku munsi w'ejo kwa kane, agace bari bamaze hafi ibyumweru 2 bafashe cyangwa se bagenzura. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara kandi BBC iravuga ko yabajije uruhande rwa leta ya Kongo, uruhande rwa FARDC n'urwa twirwaneho kuri ibi ngari impande zombi nta kintu na kimwe zigeze zisubiza. Point Zero kare na agace kari hejuru mu karere by'umwariko k'imisozi ya Fizi, kakaba kandi isangano ry'amayira yerekeza mu bice bitandukanye birimo umujyi wa Uvira mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Mikenke, nk'uko bigaragara, ndetse na centre ya Minembwe mu burengerazuba. Fizi kandi na Baraka bikaba biherereye mu majyepfo. Radio imwe rero ikorera hano muri Kivu y'Amajyepfo yatangaje ko abasivile benshi bakomeje rero guhunga, kuko rero badashobora kwihanganira ubukana bw'imirwano, kandi ko benshi mu barimo rero guhunga basanzwe rero n'ubundi ari impunzi by'umwariko zihora ziva mu karere zihungira mu kandi, bitewe n'uko rero ibintu byifashe cyangwa se bitewe n'urugamba.
Iyi radiyo kandi inavuga ko abantu ibihumbi biganjemo rero abana ndetse n'abagore by'umwihariko bari barahunze bava mu misozi miremire by'umwihariko bakerekeza mu gace ka Point Zero. Ubu ngubu byabaye ngombwa ko rero bongera guhunga maze bakajya aho rero by'umwihariko babona ko rero haba hatekanye. Ingaruka z'iyi mirwano kandi ni uko abana batakijya kwiga, abagore n'abantu bashaje kandi n'ababyeyi ntibabone ubuvuzi, imiryango ntibone ibiyitunga kuko rero yavuye mu byayo kandi ikaba nta bufasha rero n'ubundi ibona, nk'uko rero byinubirwa n'imiryango irengera abari rero mu kaga. Umwe mu baturage bari rero mu gace ka Minembwe wavuganye na BBC Gahuzamiryango yemeje ko bafite amakuru ko FARDC n'Abazalendo by'umwihariko bamaze gufata aka gace ka Point Zero nk'uko bigaragara. Kuwa kabiri w'iki cyumweru kandi abarwanyi batwirwanaho batangaje ko by'umwihariko bamagana ibitero by'ingabo za leta ku banyamurenge mu duce twa Mitamba ndetse n'itwa Kajoka ndetse no kuri Point Zero mu misozi ya Minembwe. Twirwanaho kandi kuwa gatandatu yatangaje ko abarwanyi bayo by'umwihariko bari kuri Point Zero muri kilometero 10 uvuye Iminembwe bahanuye indege yo mu bwoko bwa drone y'ingabo za leta yiteguraga kurasa mu Minembwe nk'uko bigaragara. Uruhande rw'ingabo za leta ndetse n'Abazalendo kandi bavuga yuko iyi minsi bigaruriye ibice bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi byagenzurwaga na Twirwanaho cyangwa se umutwe wa M23. Iyi mirwano biragaragara yuko ikomeje gufata indi ntera ndetse ikaba ikomeje no kugenda ihindura isura mu rwego rwo kugira ngo rero uruhande rwa leta ya Kongo rubashe kwizera ko rero ruzakomeza kugenzura ibi bice. Amakuru kandi akomeza gushimangira ku ruhande rwa leta ya Kongo rukomeje by'umwihariko gushakisha imbaraga zose zishoboka n'izidashoboka by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo babashe kureba uburyo by'umwihariko uruhande rwa leta bashobora by'umwihariko kuba bakongera kwisubiza ibice byose bamaze kugenda bamburwa. Kugeza ubu ngubu rero ingabo za leta ya Kongo kandi biravuga ko zikomeje gukarishya imyitozo mu rwego rwo kugira ngo zizabashe guhangana by'umwihariko n'uyu mutwe wa M23 nawo wamaze kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ufite imbaraga zikomeye, ufite imbaraga zo ku rwego rwo hejuru nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Nkuko kandi by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara nanone, reka nkubwire ko ingabo z'u Rwanda zishobora kuguma muri Mozambique kugeza nibura muri 2030 nkuko amakuru atugera bivuga. Umushinga munini cyane wa gaze w'ikigo Total Energy muri Mozambique wari umaze imyaka 5 warahagaze kubera ibitero by'intagondwa zihishe nyuma y'idini ya Islamu, wongerera gusubukurwa ku munsi w'ejo kwa kane wa 29 Mutarama 2026. Akaba kandi hitezwe ko ingabo z'u Rwanda zizaguma mu majyaruguru ya Mozambique indi myaka kugira ngo zikomeze kwizeza umutekano. Uyu mushinga ufite agaciro ka miliyari 20 z'amadolari wongeye gutangira rero mu gihe intagondwa zifitanye isano na ICC zitarashira rero burundu mu ntara ya Cabo Delgado. Ari nayo mpamvu rero ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri 2021 zishobora kuguma muri iki gihugu ikindi gihe kirekire kugira ngo rero zizeze umutekano. Mwibaruwa kandi yandikiwe Perezida Daniel Chapo, umuyobozi mukuru wa Total Energy Bwana Patrick, nkuko bigaragara yemeje icyemezo cyo gusubukura rero umushinga nyuma y'uko rero guverinoma ya Mozambique yijeje ko umutekano wongeye kugaruka cyane cyane mu ntara ya Cabo Delgado. Icyagendereweho kandi mu gutanga iki cyizere nuko ingabo z'u Rwanda zizakomeza kuba muri iki gihugu hashingiwe ku masezerano mashya rero yaguye yiswe SOFA nk'uko bigaragara. Guverinoma ya Mozambique kandi yemeje ko aya masezerano yemerera ingabo z'u Rwanda kumara ikindi gihe kinini cyane muri Cabo Delgado nibura mu cyiciro cyo kubaka ibikorwa remezo by'umushinga wo gucukura gaze y'umwimerere. Biteganyijwe ko kandi kubyubaka bizageza muri 2029. Bivuze ko ingabo z'u Rwanda zizaguma muri Mozambique nibura kugeza muri 2030 kugira ngo hizerwe umutekano uhamye kandi zirinde abaturage ndetse n'ibikorwa remezo
byo muri ako karere. Ku ruhande rw'u Rwanda kandi nk'uko ababikurikiranira hafi babibona, ibyo ngo ntibisobanura gusa kohereza ingabo kurinda abaturage ibikorwa by'inyeshyamba, ahubwo by'umwihariko bizanagira uruhare runini cyane mu gutuma harangizwa by'umwihariko umwe mu mishinga y'ingufu ikomeye cyane muri Afurika, ukaba kandi umushinga ugamije guhindura imibereho, kuzamura iterambere ry'akarere ndetse no gushimangira iterambere rirambye mu majyaruguru ya Mozambique. Biravuga ko kandi iyi sosiyete n'abafatanyabikorwa bayo barimo guteganya kongera guhamagara abakozi ndetse n'abandi bafitanye amasezerano ako kanya, aho rero biteze gaze ya mbere muri 2029. Iyi ntambwe kandi yerekana impinduka zikomeye cyane mu rwego rw'ingufu rwa Mozambique. Uyu mushinga kandi wahagaritswe kuva muri 2021 nyuma y'ibitero by'intagondwa rero hafi ya site ya Afungi. Ubu ngubu rero ufatwa nk'ikimenyetso cyo kongera rero kwigirira icyizere ndetse no kugira byihishe inyuma by'umwihariko n'ubufatanye bukomeje bw'akarere ndetse n'amasezerano ahuriweho n'ikindi gihugu nk'uko bigaragara. Mbashimire mwese abakomeje kudukurikirana n'abakomeje kubana natwe, dusubire mu kanya.